Muri iki gitondo haramutse amakuru avuga yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagiranye ibiganiro kuri telefone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bakuru b'ibihugu byombi uko ari batatu baganiriye iki? Reka tubirebere hamwe. Kwa 25 Mutarama hari kuwa gatandatu w'iki cyumweru ku mugoroba waho niho amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa avuga ko Perezida Macron yaganiriye n'abo bakuru b'ibihugu byombi buri umwe ukwe. Muri ibyo biganiro Perezida Macron yagaragaje impungenge kubikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ibiro by'uyu mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa byavuze ko Macron yasabye M23 guhagarika iyi mirwano hagasubukurwa ibiganiro by'amahoro vuba kandi bishoboka ndetse yizeza ko yiteguye gutanga ubufasha muri iyi nzira y'amahoro. Benshi batangiye kwibaza niba ibi biganiro bishobora kuba umuti w'ibibazo biri mu burasirazuba ko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo ibiganiro byabaye ariko umutwe wa M23 wo warukomeje kwigarurira ibice bitandukanye ndetse mu ntego uyu mutwe ufite kandi ushyize imbere bikaba ari no kwigarurira umujyi wa Goma. Nubwo Macron yaganiriye n'abo bakuru b'ibihugu byombi haba u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyo cyamaze gutangaza aho gihagaze kuko cyatangaje ko kidateze kuganira n'uyu mutwe. Ari nabyo ngo byagiye bidindiza amasezerano atandukanye yo kugarura amahoro mu biganiro byagombaga guhuza Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi. Ibyo biganiro byagombaga kubera i Rwanda byari biteganyijwe tariki ya 15 Ukuboza k'uyu mwaka, ariko Perezida w'u Rwanda ntiyitabiriye ibyo biganiro byahise binasubikwa. Nubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame atigeze yitabira ibyo biganiro, ku Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa we aherutse gutangaza ko ibyo biganiro by'i Rwanda bihuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikwiye gukomeza kugira ngo iki kibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari gishakirwe umuti kandi urambye. Ibyo bigarutse rero mu kiganiro Perezida Joao Lourenço wa Angola akaba n'umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabereye i Paris muri Mutarama y'uyu mwaka 2025. Perezida Joao Lourenço w'igihugu cya Angola uyu nguyu akaba ari n'umuhuza w'ibi bihugu byombi, nawe yatangaje ko wari gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara zimaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihagarare ndetse ibihugu by'u Rwanda ndetse na Kongo byongere kugira umubano mwiza. Nubwo kugeza ubu bitaratanga umusaruro kubera ko umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuzamba, kugeza ubu Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yahamagaje igitaraganya abadiplomate bayo bakorera mu Rwanda ndetse yanategetse ko ibikorwa byose bya ambasade y'u Rwanda i Kinshasa bifungwa mu gihe kitarenze amasaha 28. Ibyo bikagaragaza ko umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuzamba noneho kurushaho, ari nako ibihugu nk'Ubufaransa ndetse n'imiryango mpuzamahanga irimo na MONUSCO byatangiye kwivanga muri iki kibazo nyuma y'uko guverinoma ya Kongo itangaje icyemezo cyo gufunga izi ambasade ndetse n'icyemezo cyatangajwe binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu ijoro ryo kuwa gatandatu hari tariki 25 Mutarama uyu mwaka. Ndetse Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Kongo ikaba yavuze ko iza kubahiriza inzira zose zisabwa mu bya diplomasi kugira ngo uyu mwanzuro ushyirwe mu bikorwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ariko y'u Rwanda ku rundi ruhande, Minisitiri Olivier Nduhungirehe nawe yavuze ko umudiplomate wa nyuma w'u Rwanda wari uri muri ambasade yarwo i Kinshasa yavuyeyo nyuma y'igihe ngo aterwa ubwoba n'abayobozi ba Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ntigeze isobanura impamvu z'iki cyemezo, gusa zikaba zifashwe nyine mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuzamba. Kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye yumvikana inshuro nyinshi cyane yishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Uyu mutwe nawo ntabwo uri gucogora kuko bumaze kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ikaba iri no mu nkengero za Goma. Ntibagiwe no kubabwira ko kugeza ubu uyu mutwe wa M23 wahaye amasaha 28 ingabo za leta ziri mu mujyi wa Goma kugira ngo zibe zamaze gushyira intwaro hasi. Inkuru nk'izi zibigezweho kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izindi ziri kuvugwa hirya no hino ku isi, ndakomeza kugenda nzibagezaho mbabwira ibigezweho n'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo zikugerereho igihe. Ibihe byiza.